беҳтарин нишондоди инсон дар зиндагӣ ин шумораи китобҳои мутолиа намудаи уст. чунин гуфтаанд бузургон ва ин дар ҳақиқат ҳам дуруст аст. салом бинандагони гиромӣ, манзури шумост барномаи Аниси кунҷи танҳои китоб аст аз телевизиони Баҳористон, ки дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи супидонои китоб аст пешкаши шумо мегардонем. албатта дар ҳар як шумораи барнома мо нафароне ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи супидонои китоб аст иштирок намуданд ва сазовори ҷойҳои намунавӣ гаштанд, истеъдод ва донишашонро пешкаши шумо мегардонем ва ин барнома низ истисно нест, зеро иштирокчии хурдсоли мо Тахмина Бобоева мехоҳад то баҳри мову шумо истеъдод ва ҳунару маҳораташро пешкаш гардонад. Салом Тахмина. Салом. Ба барномаи мо хуш омадед. Раҳмат. Тахмина, метавонед дар бораи худ муфассал ба тамошобинон нақл кунед? Майлаш. Ман хонандаи синфи якуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ноҳияи Варзоб Бобоева Тахмина Наҷмиддиновна мебошам. ман аз осори адабиёти бачагона зиёда аз 200 шеър, 40 зарбулмасал, 40 чистон, 40 ҳикоя, 20 пандҳои судман аз асрҳои насрӣ ва 15 тезгӯяк аз бар намудам ва мехоҳам тақдими шумо намоям. ташаккури зиёд. Мегуфтед ки ки шуморо яъне роҳандозӣ намуд то дар озмуни фуруғи супидонои китоб аст иштирок кунед? маро падару модарам ба ҳамин озмун бисёр раҳнамоӣ кардаанд. ташаккури зиёд. оё чун шумо ҳоло худ хурдакак ҳастед, бароятон мушкил нест ин қадар шеърҳои зиёд ва асарҳоро аз ёд кунед? ба ман мушкил нест, ман ҳамаро метавонам. офарин. ва масалан як шеъре ки аз 12 хат иборат аст, шумо дар чӣ қадар вақт аз ёд мекунед? ман 3-4 бор мехонам, аз ёд мешавад. офарин. анакнун метавонед барои мо як шеъри писандидаи худро қироат намоед? дорам ман як гурбача сафедаки бо одоб, дар болои кати нарм ҳамроҳам мекунад хоб, дар бағалам то саҳар хурхури хур мекунад, хастагии танамро ба зудӣ дур мекунад, муш ӯро аз дур бинад, дирдири дир меларзад, ин хел гурба ҳар бегоҳ палав хӯрад меарзад. офарин. анакнун мегуфтед ки аз кадом шоирони бачагона шеър аз ёд кардаед? ман аз устод Мирсаид Миршакар медонам, аз Убайд Раҷаб медонам, аз Латофат Кенҷа медонам. аз нависандагон чӣ? аз нависандагон бале ман аз Азизи Азиз медонам. метавонед як ҳикоя аз Азизи Азиз барои мо нақл? майлаш. марҳамат. бо ҳарфи А муаллима бо бачагон гуфт 10 калима нависед, дар аввалу анҷомашон ҳарфи А бошад. Анӯша навишт алла, ара, амма, ака, атола, апа, аниса, азиза ва арча. муаллима гуфт агар яктои дигар нависид 10 то мешавад. Анӯша гуфт дигар калима нест, калимаи даҳум дар синфи мо аст. гуфт муаллима. Анӯша ба фикр фурӯ рафт ва ногоҳ он калимаро дар рӯи дафтараш дид. Анӯша нидо кард вай. офарин. хуб тахмина инҷо мебинем ки рӯйхати шумо хеле шеърҳои зиёд дорад ва агар ман аз он савол диҳам шумо ҷавоб дода метавонед? ҳамаашро медонед? бале. хуб ин тавр ки бошад кани шеъри Абдулло Қодирӣ Бобо. соли нав омад бобо, шодон ба хонаи мо, ба ман хирсак ба гулноз дод акаи думдароз. офарин. хониши иловагӣ. ме як ҳарфи танҳо буд, як ҳарфи бемаъно буд. рӯзе ҳамроҳи о шуд, мо шуд, хеле фаҳмо шуд. мо чун боҳе шуд ҳамроҳ, олам равшан гашт аз моҳ. вай бо як ин моҳӣ шуд, сӯи дарё роҳӣ шуд. гунҷишкак. гунҷишкаки майдаяки хушрӯяк, дар панҷаи шохчаҳо, дар болои буттаҳо нишаста бозӣ мекард, хуб нағмасозӣ мекард. шеър аз Аскар Ҳаким Булбулакони ватан.
وصفی تو وطن مادر از شوق همه خوانیم از دیده و دل بهتر امروز تو را دانیم زیبا وطنی مایی گلباغ و دلارایی پرزور و توانایی مشهور به دنیایی هر ذره خاکت را چون دیده نگهبانیم تیار به حفظت ما دائم ز دل و جانیم زیبا وطنی مایی گلباغ و دلارایی پرزور و توانایی مشهور به دنیایی. احسن. خوب میگفتید که کدامی از این شعرها برای شما بسیارتر پسند است؟ یگان شعری دوست داشته دارید؟ بله. چی نام دارد؟ به من بسیارتر لیزکی من معقول است. کنی مرحمت خوانید. ای زمستان تیز تیز برفک خود ریز ریز بادکی سردد وزام دریا کند یخ ازام لیزک گیرم با پایم بر روی یخ برایم یخ مالک بازی کنم خوب دو تازی کنم زمستانی قهرتون تو با من شوخی نکن من از تو نمی ترسم از سردی نمی لرزم لیزکی من زیبایی لیزکی من تیز پایی از بلندی می پری هر جا خواهم میبری با که هم میبرایی از جری میفرایی نمیترسم از هیچ چیز میپرم چون بادی تیز نمیکوبم جای گرم نپوشم پالتوی گرم آخر من ورزشگرم روی یخ میپرم. خوب اینجا باز یک شعر دیگر هست زنبوری عسل. آرویک ای آرویک آرویکی خوشرویک سفر از سحر داری کجا تو سفر داری روم به سوی صحرا آورم شهد گل را در روزک تابستان خورم غمی زمستان. از عبدالرحمن جمی یگان حکایت از یاد میدونید؟ بله. چی نام دارد حکایت؟ موری با همت. مرحمت. موره ملخ را کشان میبرد که از خودش 7 برابر وزنین بود. باره بگفتند این مور را بینید با این ناتوانی و خردی باری وزنین را میکشاند. مور بخندید و گفت مردم بار را با قوه همت میکشند نه با قوه تن و بدن. تشکر زیاد. شما هر روز کتاب میخونید؟ بله. در یک روز چقدر وقت خود را صرف کتاب خوانی میکنید؟ من از ساعت تا نصف روزی میخونم و خواب میکنم با میخزم و باز میخونم. آفرین. آیا شما خسته نمیشوید؟ نه آن با من اونقدر مشکلی نیست. احسن. خوب گفتید که تیزگویک و چیستان ها میدونید هم خیلی؟ کنی با ما یک چند چیستان گوید؟ مثل مار حلقه گردان از او همه گریزان بهای دو 3 تا حرف الف با از پیش اهل دنیا علم دانشمندی بزرگوار پند و حکمتش بسیار با اگر شوی دوست گردد تو را آموزگار. کتاب یک پارچه زمین کاشتیم تخم سیاه کاشتیم به چشم خود بدیدیم با عقل خود شناختیم. جواب این چیستان هم کتاب است. آفرین. اکنون تیزگویی گوید؟ زمیره زر میدوزد زیور از او آموزد زمیره زر میدوزد زیور از او آموزد زمیره زر میدوزد زیور از او آموزد چوجه افتاد در چوجه به چوجه من خوجه چوجه افتاد در چوجه به چوجه من خوجه چوجه افتاد در چوجه به چوجه من خوجه سنگ و سنگچه در سنگلاخ سنگ سنگچه در سنگلاخ سنگ سنگچه در سنگلاخ. برای همه آن نفرانی که انی زمان با ما پیوستند خاطر رسان میشویم که این برنامه انیس کنج تنهایی کتاب است که در حوزه آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است طریق تلویزیون بهارستان با اشتراک تخمینه بابو و از ناحیه ورزا پیشکش شما گردانیده ایستاده‌ایم. خب تخمینه میگفتید که یگان حکایه میدونید؟ بله. از کی بیشتر حکایه ها به شما پسند است؟ خالپوشت و سنگپوشت. روباه باره در فراز تپه 2 جانور عجیب را دیده تعقیب میکند. جانوران راه گریز را پیش میگیرند تا از روباه نجات یابند ولی روباه با سرعت میدود و قریب که به آنها رسد جانوران میگویند دور رفتن نمیتوانیم دستگیر میشویم. میگوید یکی از جانوران من نمیشود من در زیر این خور پنهان میشوم. میگوید اولی و من در زیر این سنگ پنهان میشوم. میگوید دومی آنها این را گفته به جو میشوند و روباه از غیب زدن جانوران در حیرت میماند ولی صبر میکند تا داند که
ҷонварон дар куҷо пинҳон шудаанд? Рӯбо 7 шабу 7 рӯз интизор мешавад ва оқибат интизорӣ ба дилаш мезанаду меравад. Ҷонварон баъд аз рафтани рӯбо аз макони пинҳон шудаашон ба берун мебароянд. ин буд ки дар пушти яке хор сабзида буду дар пушти дигаре санг часпида буд. ин буд ки яке хор пушту дигаре сангпӯш шуда. хуб, ташаккури зиёд, бениҳоят афсонаи ҷолиб. Ва мегуфтед ки зарбулмасалу мақолҳо аз ёд кардаед? бале. Олим шудан осон, одам шудан мушкил. Ба доно як ишора, ба нодон 100 калтак. Аз дӯст як ишора, аз мо ба по давидам. Бузургӣ бо ақл аст, на ба сол. ваъда додӣ вафо кун, қавл додӣ иҷро кун. чун шумо аз ноҳияи Варзоб ба назди мо омадед, мегуфтед ки дар бораи ноҳияи Варзоб ягон шеър аз ёд кардаед? бале. қуллаҳо. хуб, марҳамат. зебову хуррам доимо, эй қуллаҳои сарбаланд, бо ифтихор истодаед чун посбонони ватан. хуршед меояд бурун аз китватон ҳар субҳдам, бар ҳусни зебои шумо ҳусни дигар бинмудазам. эй қуллаҳо, зебо ба мисли қасрҳо, осеб набуд бар шумо аз боду борон асрҳо. эй қуллаҳо, ҳамчун шумо халқам ки бошад сарбаланд, ибрат бигирад аз шумо, монад ҳамеша бегазанд. офарин. Варзоб ҷиҳо дорад, хуш обу ҳаво дорад, аз сабзаву аз гулҳо зебо сару по дорад. Варзоб ҷиҳо дорад, сад кӯҳу ҷарӣ дорад, дар ҷангали анбӯҳаш капкони дарӣ дорад. мардони ҳунарманду занҳои парӣ дорад, дар ишқу вафодорӣ аҳди ҷигарӣ дорад. аҳсан, ба шумо дар оянда кӣ шудан мехоҳед? ман духтур шудан мехоҳам. беҳтарин барои чӣ? барои ин ман касбро дӯст медорам. офарин. ва умуман ба даврҳои минбаъда омодагӣ дида истодаед? бале. чӣ гуна? ман ҳар рӯз китоб мехонам ва шеъру ҳикояҳо, афсонаҳо мехонам. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо кӯдакон чунин озмунҳоро ташкил намуданд. мо кӯдакон аз пешвои миллат ифтихор дорем ва шукрона мекунем, ки дар фазои сулҳу ваҳдат зиндагӣ намуда орзуҳои худро амалӣ созем. ташаккури зиёд. ва мо низ умедвор ҳастем, ки шумо дар оянда як табиби хуб мешавед ва ҳоло бошад дар даврҳои минбаъдаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, сазовори ҷойҳои намунавӣ мегардед ва мо ба шумо барорхоҳонем. бинандагони гиромӣ, ин буд шумораи навбатии барномаи Аниси кунҷи танҳои китоб аст, ки дар он мо шуморо бо дониш ва малакаву маҳорати яке аз иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст шинос намудем ва дар барномаҳои минбаъда низ мекӯшем то баҳратон донишҳои беҳтаринро пешкаш гардонем. хайр.